Shosho bafethu, it's your boy Nkosi King. It's been a minute. Da Presidente, Yawazi Lokshin Podcast. We keep on going, we keep on moving. Sesihlala isikhathi eside singekho, and yeah, we thought about bringing something a bit different. Yabona sike siqale phansi ngelinye inyathelo. And namhlanje, of course, yakwazi uRasta ukhona. Rasta Awe. And I have the master. Mina for me is like the best drama engimazi. Yabona, the Lion King. Ezwa mfana wangu. Unorumo hapa migwi. Big D. Yes sir. Hapa putwami. Yeah, I'm pretty good man namuhla, and sithi ukuxoxa, you know, bathi ufunda okunengi from abantu abaphambi kwakho, and ufunda okunengi from people that have asebele ukuhambile uhambo luhambayo, uyabona. So mdala khambani. Hayi amnandi skipper. Fresh putwami. Sike saba le hitting conversation before siqala lapha. Angazi, I think it isn't just hlangana lazo karese life in. Kule story lesi sika mfana lo le 25 years o campus umntwana wabantu okade umela bhale uform 4 ole 17 years wamcampisa 1 month wazomkhuthisa lama exams. What comes to mind futhi ngama situation anjalo yabona ama setup esihlangana lawo almost all the time, you know, and angazi wena ucabanga yeah ngiyakuzwa. Well, for issues like this, as a father and as out, yeah, and as umalume, you know, first and foremost, sile weakness A1. We usually look at the symptoms. We don't look at the root cause. yes, Yi challenge yokuthi sengicalculate ukuthi kade siswami sibuhlungu, ikhanda, izinyo, unyawo, but you trying to nurse isisu, usadinga umuthi wesisu, usudinga wekhanda, usudinga wezinyo, but you not actually uqalisele ngapi everything, because right now, yeah, it's okay ukuthi sithi umfana lo uthathele uCherry ama chance, but kukathu uCherry la uyakwanisa ukuthi akhulele umfana ngengqondo. yeah, uyakwazi ukuthi osisi bethu sometimes bayakwanisa ukumature quicker than us amachi, and uyakwanisa ukuthi ole 17 akwanisa ukuthi yena immaturity yakhe ifike kole 25. so ngezinye indlela futhi man uthi lapha so ngaba ama situation la nomntana ukuthi uthe kaya abadala bakho, so mina it's okay, we can be together. Yes, I think ufanana lana the situation yomfazi womuntu. Take wena Nkosi ngeke ukuthola isibindi sokungena endlini yenye. Ngiyabonga. Ngizakutshela ukuthi buya, it's okay. Umbona uzobhe khona emdulini emile eceleni kwamfazi wakhe. Lo mntana akaba wena ungafika ungene. So wena angakutshela ukuthi akhululeka, uyahlanga yalwana. It's how the guy is portrayed. Kuwe wena susithi maybe ngokungusikwaya lokhana. Since umama esithi ngingene, sungene, asucina sunjani, sumile impande phela la sujwayela. So sukwenza into yakho. In some sort of way kumele kube le punishment for both. Yeah, phela cause njengoba kade siyathi ukuthi time ubesithi umntwana wakhe uyaganga, uyakwazi ukuthi yezwa kodwa akakahambi that far, which means the first time eqasa ukwenza wayengezwe sakhumochukela phela endlini esachitha abo cooking oil and then wasehamba that far eseqasa ukuyenza ubungezwa bona labo ababucho ukuthi uyabaza. I understand what if umntwana lo so ayenza izinto eziwesi ezedlula umfana lo, maybe umfana lo it was the first time yakhe empilweni yakhe ukuthi ahlale that long lenkazana, maybe unkazana umnikile confidence yona leyana. So siyakukhangela on both ends kathi umfana ezebele ezikwanisa ukuthi that young ahlale that long lo nkazana ubehlela yenga abadala bangapi. Yeah, understand. So okunye ikho nsithi asikhangeleleni ama root causes, because kathi silakho okunye singakhangela i-situation esikiyo le ukuthi i-diaspora ukuthi sonke sokumele sibe siphuma siye emazweni sokungama child-headed families esikhathini esiningi, and umntwana sefundiswa ukuthi uyasendela $100 amethe ukuthi 20 kanje kuthiwa ngenze so ikwini. So eventually zingaki izinto umntwana asezifunda kumele abe ngabe usangumntwana ahlabe ngumzali ngumntwana, right. Bese sibuya sesithi
i-internet zethu lezi eish anti sonke siyafuna abantu abethu babe lamafoni idata siyabathengela la mina wami nginje vele sala sihlupana indawo yedatha bra you understand bra so into enhlangana la umuntu aswabajengisa imessage Yeah. usisi wazwathi lokhu sayidinga idatha lokhana i-entitlement Yeah. ukuthi abantwana nje kodwa abantwana khona understand. ngithi angisaye hustler Yeah. sisi actually relax following day kuthiwa hello hustler yeah understand yeah. so emotional blackmail so somele mina ngithini Eish. ngisola bani mina khona lapho on that kind of issue sengisola khona bani khona mina ngithi manje. menthenga idatha la ngikhona Eish. and izinto lezana sezifunda online so kulama AI sebebuza ama rights yeah call toll free number what if you are abused but thina brass khule sichayo ubukwazi wena ukuthi umuntu omcala uthola ugadi isihlahla esisegangeni kumbe singa ekutshela ukuthi uza kuqamuke ekurade ubaleke umuntu omdala wazi umuntu omdala you understand and ubukwanza ukhuzwa ngoani muntu kungabi iproblem Bra, usabe ibhema- lokuthi ngini ibhema bengabi anyway, kwazi kudazi. ubufunti ngini bengabi Bra. kwazi ukuthi uke wakhuzwa Check. ngomunye umuntu because you be becoming a ngoba bad representative songaba yi-second half bad representative of the family ukuthi sizoqina ukhuzwa ngomunye umuntu doda so uyabona ukuthi ekukhuleni kwethu lapha thina besifundiswa le responsibility ukuthi even lapho kade khona you are representing your family yeah you understand manje kathesi sokulama rights bra esikole kathesi umntwana kavunyelwa ukuthi achawe but thina besikwazi ukuthi siloselwane wewoodweki bra ubekwazi ukuthi awubekubambisa ibench Hayi, nje akugaya into band, zakho sani, ukwazi thina ngadlalele sasibhakane. ehholo ngale ungadlalele ehholo ngale thina bayakwazi mina esasifunda semskule ehholo ngale uselwa la ubukwazi ukuthi ubele kuyizem kwakhe lokhana ukunika ibizo esithi nguBenjamin la ubesitanga kuwinga la ubufila ukuthi anchuniwe you understand so you would make sure all the time even ukhuluma la you would speak in English So- you understand so- ukuthi kathesi umntwana uvele wena usiyakhuluma la vele sethi kushaya ngesikhiwo because usijwayele phela iAI efonini so has the quality of parenting dropped or is the modern world affected in the modern world has so much influence on actually our current life right now. The modern world has so much influence because right now you can't survive ungala phone but kudala bebesenza njani abadala kusale landline isalandwa liyane ePTC ayitholakala ngefoni. ungcono wena ukhule sokulale wawuyitshontsha ngini lali afford kuba le landline hey madoda thina singa affordanga ukuthi kube le landline besithembele kwekhoneni ePTC kwathi kuphela wePTC there were only a few houses abanjengangini akade besiba le phone thina bese sicela ukuze answer nxa injivi phone Yeah, like kumbe they used to come. diaspora li phone They used to you come and understand like, sicela ukukhuluma. but ngikhaya besingaphili yini njengangini besingahambi in the same school we were going to the same school uyayizwa into enzama ukuthi besiphila sonke but ngini belile phone i-landline thina besingela but people could still survive, people could still go to work what bekusebenza ama telegram izincwadi sayenza ama pen pals sibhala izincwadi Yazi ukhuluma kanti kathi pen pal le number ze WhatsApp kodwa singabatshela manje ngambatshela ukuthi mina uBeckham sasichat pen pal anse As a pen ngimafundisa pal. izindebele abo eta but kathesi sokulani sokule scam esiningi Khathesi akuseko. uzathi sithi Angeke khuluma lo ukuvuma Beckham kanti kanti hayi, ukhuluma khuluma lo Zekam. lo OGG okofi owangaphi ngaphi ubusy vele ubaba Achimolo ubhizi uya ku-answer uhlezi phansi esihlahla se-Hillbrow laphana look at this one now. eMshangani Park laphana ubonga ukuthi this one likes Beckham this one he likes Beckham I understand send money so in a way i-modern technology le i-sharp but isisibulele yeah isisibulo remember ami kathesi kunje thina abengungu ngajaya ingungu sesithathwa nje abantu bamadlozi sokuthiwa lidemon but you're forgetting ukuthi wena before usiyabona ukuthi demon lo bani ukhokho wakho kade wena ubephila ngaye eChayana kungabe le radio le eyabuya ngani ngomgoro because nanze izinto eziningi zabuya ngomgoro zabuya labo members sebesuka ngale emazweni yabona Buddha lo kuyabelandeni ama minerals ethu basilandla bakuya bazinika izinto ezinje besifundiswa impahla basinika khathesi izikopi. wena gqoka ibheju Buddha. sithini ngawe It's idemoni primitive. hayi sawona idemoni su evil sichaya ingungu sesi evil but wena ufuna ukubuya lama drums a originate nganganga awukwazi kodwa Buddha. ingungu yangini uyayibhala ku heritage lapha Yabona. nabakutshela ukuthi isuka ngapha ukhulume into that I feel like ama artists amaningi need to hear ukuthi we go through so much ukuthi si accept ngeart leyo yenzayo but people forget ukuthi the reason why ubamba ifone is because you ungabamba ifone ubone art bra someone is saying something, someone is doing something. That's art.
but i-art ebhowayo ngiyenzwa ngumuntu omaziyo. Why? Umuntu omnyama Why i-art ebhowayo yenzwa ngumuntu omaziyo? Why can't you support? Because anti la ngini liyajaya ingungu. Anti So ngamna senjaya ingungu uzabona ngazathi angikho blind nje umalume wakho lo anovukelwana. Sukhohle ukuthi mina anjaya ingungu kwamadlozi, njaya ukuthi it's my talent. You understand? So kusiba lo malume wakho kwanisa kuyiChina nxa abadala sebemfikile. Yabona kule difference enkulu kakhulu. So sokusiba nzima ukuthi wena appreciate mina as a talented artist. So associate with. Yabona. So at least with the modern day kathi sathi abantu abansesizama ukuthi i-technology sesibona isinengi kakhulu. Yikubona sesiqhaza ufuna ukuzama ukufuse futhi ama-African instruments on izinto eziningi. So kuqhaza kuba labo afro this, afro that, afro what. Yabona. So ngabo afro what but i-afro nalana it has always been there. Why can't it be afro yethu here first then lokho kunye kugade phezulu? No. So kuyi-edition. Thina sesihlala siyi-edition. You understand? So modernization member yami in a way it has stolen a lot. Yeah, isibulele. Kuthethe into eziningi kakhulu Putasi. Isibulele i-right kodwa but isibulele islimazile. So do you think ngeke sithole i-balance between modernization the traditionalism ukuthi ube half so kufuze phela i-awareness ayiqalisa ukufundiswa futhi raise more awareness. People should be out. Let it be a subject njengoba kwakule RME kwakule RME esikole primary and let i-culture also be a subject abayifundayo bebancane kungabi yinto abayibalayo sebekhulile bra. Besides kathesi vele ukujoyina i-culture bra kuyathiwa wena uyazikhethela. Kuthiwa mina ngiyafuna ukujoyina i-culture mina angifuni. Because of i-lifestyle yomntwana abe iphila ngibo le-influence inspiration ayithola lapha ayithola khona but i-religious and moral education sonke sasiforced by right kumele uyifunde ngenkani bra ngenkani ukuthi ayikhona ukuthi bethola besidwebisa labana kuthiwa wayelele kuthiwa ngoDamascus good Samaritan but kathe simbuza mina ukuthi ku-Roseville State ngesikhathi esinje angikwazi next umbuzo ukhona ematopo kasukumbuza ukuthi wena induna ehlala ematopo mbana angikwazi next mina ngi-understand this year so kuthiwa hayi zwana phela sothi i-fault ngeyakho nongalalelanga esikole hayi bra is problem ukuthi nasipusha izinto ezingayisizo zethu kakhulu than thina kuyikho kodwa kwethu sesikubamba as a taboo as a isokudemonic vele thina kwethu. Mina ngi-understand ukuthi ngi-understand this year i-difference between uZanla lo Zebra like into eziku-history yethu ukuthi sabuya njani ngabe uyakwazi ngabe vele ngangikwazi from kudala so I think ukuthi sithole ku-educate lokuphiwa abantu ku-raise awareness bra abantu bebekwazi kahle ukuthi thina sisuka ngayo as much as we accept technology as much as we accept technology let i-heritage the culture be associated emfundisweni yabantwana. That's all I'm saying. Ukuthi bebekwazi where they come from dog. Akathi justification baza ukuthi ikhona i-VPA. I-visual and baza ukuthi ikhona i-VPA. But ungananzelela lokhana kwenziwa ngothandayo. Yabona manje. Most of the times izinto ezinjalo zenziwa ngothandayo. Ukuyachaya ingungu bangaka abantwana engababona bebethi bana bafuna ukuchaya ingungu. Bangaka. I understand. So konke ukuthi kodwa but ungafaka i-drum kit bonke bafuna ukuchaya cause bonke vele and the only African thing close to them so kuwini so ngabo black motion wathi nje sokumele kube lesikhiwa phakathi ukuthi umuntu azazaza accept ukuthi yena uyachaya ingungu useza acceptela ukuthi kule something eyisikhiwa phakathi that to identify them as an African. You understand into yankona aburafu guys so yo i-challenge esisiba khona ukuthi kathesi nigalami siyafuna ukuthi sithi kuthiwa asenzeni lokho but i-challenge esilayo iyona leyo ukuthi i-modernization bra isithethe over in such that we are failing to balance the two to actually use it for good use not ukuthi sispoil destroy because la kathesi challenge esikhona ukuthi kathesi khangela ku YouTube uthayi kweni lokho bo YouTube kuyavela ungama videos lokho ukutshela ukuthi bukela i-triple export i-10 tranching kumbe kuthini what so umntwana khona phana with access ye data lights wena uthengela ki data lokuthi uphusha ama works obvious umtshana usozumvayile phandle nxa isithi ufuna ukubukela abo Zandezia nabo Lion King uzamvumela anti okay usumvumela lapha sokuvela kule bare bezengena ku booped kuvela kule advert lekana athi ntwem
akuvule ukuthi wabam akazi ukubona ama wesi iproblem kuyabuza are you 18 umbani wakwavuma wena unje ungathi are you 18 kwesinye isikhathi besithi we don't allow you to be over 18 uyavula wona umntwana yenzeni appress yes antsha kubona kwezinto kana futhi kulamanye kuyenza ngazathi network iyayala yakwanise bepress uno kuhle kukhiphe izinganduzana mina nisamtshelana umntwana sazama ukuthi sithi asiletheni nithiwa i-education for life wakwenza wena ku-education for life babuya laba bazalifundisa 1 week esikolo ngokuthabha encane babuya 1 week babuya besibuya ama-TV besibukisa abantu bamasini lani bekhipha amagonorrhea yakukhumbula that time education for life yabona ukuthi test sesikolo sasisaba laphana kwafika at some point ukuthi we spent years sisesaba lights sasisesaba kwesaba ukuthi awusele ngachaya la awusekho kade ngizakutshelana wena uvelu la kule data eledlule ka teacher umntwana wabe le data eledlule ka teacher umntwana ngibo bale styling ku teacher niqina nge data le 30 cents so uzamtshelani cheki wena kaThesu ubusazama ukugoogle i-news leziyana yena usuke ezivalile ngibo waziqeda wazwangena ku next page that thing adlula iboys zeMilton zibhema imbanje egodini nje ngaba lo la kanjani jeki but inhlizweni lapho ukuthi ngiyamtshelani ukuthi ngiyamtshelani because yathi chibilike ethi zwana le mali yona liyani uyithatha ngapha yabona kasebenzi phela so ithethe ngapha ndomntwana mina bhudaso yathini na ule boys engazithola zibhema ishisha emzili yazitsinta wathi ngikhaba akwazi ngiphi yongisisi wami ngithengelwe mina ngikhawuza ntshelana so we understand ukuthi as much as sifuna ukuthi abantu abethu bekhule ngesikhiwa yabona sithi kuthiwa isikhiwa lesi kwalathi nanthina sibelieve ukuthi isikhiwa sibelieve ukuthi isikhiwa we understand but asinanzeleli ukuthi sokusibulale lethini iAfrica yethu yabona because kulezinye izinto ezaziyithabula itsona ongeke ukhiphe inhlamba wena kanti these days sidlala ngenhlamba sidlala sithethiswa masala ngatheso nxa sibonana vele nhle ngikubize ngale mbizo umasalo esendlini lapha ku 9 umasalo ubhizi ngale ngakwazi ukuma kube zikamasalo endlini kanti thina sibhizi sidlala ngaye ngapha vele siyajika ngiyakutshela sijika kubi siyamdescribe ngendlela zonke umasalo rathu lokhu masalo uzothi asonhlamba wena lokhu isizindebele sangifuna boyini ngunyoko unyoko ayembhowa kudala I understand uyabona ngenxa yani ngingathi amanye amabale bengakhulumeki bekuyithabhu kufanele ukuthi ifuseke you understand a simple word like ufuseke bra bekusabisa lokhuyana egoli bahle bethi go away hayi goli was try sahamba egoli sabuya sesizinjiva sathi no it means forsake you know forsake bekuyinhlamba kithi sikhula yabona so kaThesu umntwana nxa sifunda laba ama four letter word laba awesikhiwa lawa ayenza leminwe lawa yabona ama rights lawa ngizamtshelani mina umntwana into yakho na ebale efonini ethengwe yimi le data lami sisola bani mina yombuzweni la ukuthi sisola bani nja kaThesu wena ungahamba sithi ufuna ufike esikole ufuna ufundisa amapiano mina ngifuna uyafundisa ingungu babuya kubani babuya kimi amapiano othina amabhithi but wena ukwazini ngepiano wena ipiano ukwazini ugogo wakho uyayazi ipiano wena ubusuyantshela usufuna ukufundisa abantu ababethu ngamapiano so uyabona i-challenge yangu khona enzami ukuthi angithi ukuthi wrong no but I'm just saying ukuthi you can't stand for what's yours wena ukuthi wena udingisisa ukuthi mina yezula lights vele sisuke nga sesihamba nge-current technology bra sihamba labahambayo abahamba sesala yayi induduzo azivali guys but yabona i-education mele ibe free to everyone but knowledge nje labantu abaningi abangamele bethola knowledge mana knowledge ngabatholakala lula by wonke umuntu kuyabazima ikubona abantwana begcine begoogle phone but they know how to khathesi ubhoyize umntaka ama sister ndokunye kwakubhala erotica kule 80s ngesipelling esisi esilo x cheki akwangi affect nje umuntu ocount unamfana wena ungaka at your age hayi cheka kwenza khonoko nje kwanthwalisa nzima so khona pano wrong mbani nguwe malume ngumay sister ngumboyize we cannot the said part is that thina sikhule abadala bekwanisa ukuthi protect her from the things esahlala right but now laba abantwana sebekhule bele access ngathi bakhule
uyabona i-situation ka Adam lo Eve bakhule bedla ifruit nje yabona member yami into leyo kuthiwa i-internet but labo phela Jackie bamosha gabe ngabe ngela internet 16 years uzumntwana ekhale sithi hey umjolo ubuhlungu 16 years bamosha bengela internet zwani bamosha bengela internet Adam lo Eve bra jengiselani lapha kwangenelani mbani wathi thuna nani because yabona mbani wathi thuna nani so ukuthi i-internet kuyini usathana so zenguzathani ngoba asikukhangeleni kuhle cause ezinye izinto kungayisiyo ngabasidli futhi zwana kathesi emendweni icherry yakho akazi kathesi ungathi I love you baby mina baby I want us to stay together next thing liyakuyenza but kudala wawuhamba uyobona uauntie my sister kaThayima usabisa futhi kuyabona uauntie phela kaCherry it wasn't just a lula visit yabona karesa hlangana emaboneni ulehlangana emaboneni ndo auntie vele uthi six pack ya brutal umntana kuyafika wena kana kuyamfika hayi so sesingabuya nesidwiki lenkomo vele mkhwenyana ngicela ukuthi mfayile six pack imbona ukuthi uzamgcina umntana wakho 6 pack ya brutal fruit kuyaba i-brutal love endlini khona ngayo brutal love ikubona even le domestic abuse yakhe GBV hayi phela anti kuma movies siyabona ku Rajwana anti into esikhuluma ngayo internet nale kulabo Tyson emazapha lapha zwana phela unanzeke ukuthi lo ngoCherry lakho kuyaxegisa amakhanda abakwanza uphendula kudala wena umasala ungeke umthole pendula time awungeke uzithwele izingane ziyarezela namavoice phangweni ezakudala ezakubona okuyizinto lokho kunjalo ezakudala I feel like zazijwayele abuse umdala wekonstant imhlanekela umasala liqede epheke isoup style ezinjani acabana nokumpoisona wesibekudlisana kwakongekho manje kathi sinyanga seziziningi labo profit laba abafana abancane laba asebegcwele laba these days abatshintsha ama settings phela kathi esantu yabuya impintshi yami nasikhule sonke uvuke umfundisi usule skill usule extra skills anti kuthiwa kubuya ngomoya ongcwele kodwa manje ukuthi esikhula le Bible ubulizonto mina Sunday school bengihamba wona ungahambi kodwa nasule extra skills ubona all right mngani wami angijudge asenze so ngichirena phela lena engangincanywa since lapha na phela lokho ngiyifuna awungeke unisothele ngenye yakho ungeke unisothele yini mina sengiyachuna uCherry ngana nje ukusela love phakathi akusela love phakathi but mina nxa sithi ngeke sithi blind umember wami la yithi hamba la uyakusothela lapha but anje yabona ukuthi into yakho sesi abuse izinto lezana but kudala wena wangamlanda ufather wena weRoma ufika ukuthi father mina uCherry lwani umntaka Mrs Nyathi ngifuna ukuthi shayithe ngeke ukukhuluma okuyizinto kunjalo but kathesi yathi sithi uyakhuluma umuntu omdala sithi salibonani ethini konkhana etha ofaboys walimaza big time yabona ukuthi wena uyaswela ukuthi uthini next word ufika wathi salibonani ethi ofaboys uyiswi uyathini wena ngapha li time expect ukuthi be time lakho so what was the longest time coaching wayechaya longest time coaching ukujuda mina ngajuda awuzange wachaya na phela besizinhlathu phela uyabukwazi phela ukuthi bebekwazi ukuthi leyani yabe emazweni wathi so baze bekupikile kudala wena ungabapiki ngoba kahle mina nxa sengikhumbula mina yabe ngifuna simdinge member yami uCheroza wethi mina ngamlandela amkhombisa mina ngawuya ngathi sabonani hayi mina khaya you know this that angikwazi ukukhombisa mina ingungu member yami i-coachship yami la ngiyacha i-type nxa ukuthi unguCherry ku-audience ubona ngitshaya ingungu maye ukuthi asenze lo mama yabo angisayenzi ngonkana lucky vele nje but ayiqiniso lidlani and sike saba lenye place ayenzayo se-UK where we were talking about i-courtship ukuthi i-courtship was now about meeting a girl kaThesi exchange ama-number WhatsApp ntambama ngiyabe sembulala izinto yabona whereby thina we were portraying us as Africans ukuthi kudala it will take time ukuthi inkazana uyishele you know all those steps akudala wona la akudala kwakunzima uma uqala umactate nxa umbona you know it will take time kube li warrior manje sethayilana lana yabo okay ukuthi ehlenze kwenkani ehle mbamba inkunzi edwebe umzile ethi ungaveli eqela singobami into abantu somele ehambe egangeni ngale nxa engafuni ngapha indlela yiyo yodwa but at least ngama tricks yabona okade ubona ukuthi ngama tricks kuthiwa uyamfaka noma umfaki
Yabona at least abantu kudala bekukhona but thina anti nikhumbule ukuthi sibe yilabana abathe beqeda isikolo sihambe emazweni sabe yasilama cellphone so uyabona the courtship bisisiba iFacebook anje Facebook mbathi sayirire Facebook bekuyiphutla bona ukuthi le account sengatshintsha nisavula ngoba kananzela ukuthi yabona into zakhona azisela lokuzela lokho ngaba ngumzali wesimzali wenkazana ngahle ngabona ukuthi my amanga lawana sebesiwabhala lapha because unkazana yakubona usemazweni ebona ngazathi wena engathandana lawe la uzahambe emazweni yabona imnyama basuka bebe lawo ukuthi wena fala ukuthi lights ngini anti ulenje lumayo siwambudela abantu angazathi ngolumayo wena siwambudela abantu angathi wena ngolumayo ngathi ngini ulenje lumayo yabona so ikho konkeana lathi kathi sesikusebenzisa nxa sisemazweni lapha sifika labona vele nxa ukhala uchere bone namuntu ushaya Nike kusasumthi Adidas kusasuthi wathola ukuthi gaya je ukugayelwana umbonile jeki wesilo komkhaba khaba lokho anokudla ama GMO phela ubuke after 2 months sesiswabile sokuphelile kuyichange remember yami sayize siqasa ukukapisa lamangwanda lana siphe ukuthi ejeki leather lana phela uhlala uhlangisa inachi phela lana ekuchazayo leyana zindazulu yakuzibona indazulu ndazula ngasezibuyela so yabona ngamadilo kunjalo lathi siyakufisa kuyizinto kunjalo uyayibamba but lapha bezokufuna stability bezokufuna ube ngongwarirayi njengathi abona laba nade bekapa ama gadgets amaningi ukuthi wena ungafika usidla imali ubukapisa ama gadgets 11 anje akwasi lights wena noma azwambe echa show ubuyisidla imali yeshow lana kuyathiwa iliyana ubuyela emazweni noma ubhudasi wakho yena ngakuye ukuthengela i-tennis kuyathiwa ubuyela lwemazweni so uyabona ukuthi vele ikubona vele courtship ibingasahluphi. Okay. So for someone who has been in the game for isikhathi ngathi umuntu ngathi you've traveled the country, you've traveled the world, what advice can you give to umfana or inkazana who's trying to walk the same path ozama uhamba indlela yakho? What would you say to them? What can they expect? Because from our conversations esibedawo ingxoxo yethu we had so much that si link ekhona in terms of the art and how much people expect from art. Yabona into abazikhangelelayo ku art and what really comes from it. Yabona, because we are always told about the nice side about art, but there is always another side to everything. So now what can you say to abafana, the young ones? Well, what I can say simply is to keep your eyes on the ball. Yeah. Keep your eyes on the ball, wide open and head low. Ungabonisi kuchayele izandla. Sathi che wow. Sukhula ikhanda. Subona ngazathi wena blind. Yeah. Konkana kuyawisa. Yabo ukuthi ungabona ubukwa abantu abaningi nasu sokuthatha sokufaka ekhanda. Iathi ilama disappointments most of the times if ungayi understand and nxa uyishota proper management iyakhawadana kahle yikho lapho esibhayiza khona kakhulu esikhawadeka khona kakhulu ngapha ku management because sometimes talent yakulayo but ungakwazi ukuzimanage ngihambe ngichaya igigi lami ni 500 ngiqeda khona lapho ngiqasa ku double gas ngiblow sasa ngikwazi thini lelinye sasa ngikwazi sokuzambulala within a year or two ngizathi awutsho mlona waye blind that's it yabo so konkana la kokuyahlupa i-management nje uba wazi ukuthi uzimanage and akukho lula ifame yasinda ukuthi uhambe etown ubingelelwe ngale ubingelela ngama girls yaba kuspayilela something that you never grow up getting yabona so ukuthola lokho ndakho futhi kuyasuka kuphambanisa ugcine hezo ungasalaleli mase bekutshela abadala abasebekuhlupha yazibe ngudala lo zantshelani umdala lo those kind of things and into esihlupha kathesi ukuthi i-shortcut athi eyalezi insuku isigcwele i-shortcut and you touched on that. I-shortcut yesilimazisa abanawo abaningi industry le begcine sebebuka i-art ukuthi lokhu vele mina ngenzi lokhu big no wena i-shortcut
So when you say shortcut unthonele down shortcut for omunye umuntu ukuthi understand ukuthi nxa sisithi uyabona nxa sesikhuluma nge-shortcut sikhuluma ngani sikhuluma ukuthi kathesi ngoba silama iPhone siyakwazi iPhone ile good quality sesikwanisa ukuthi siphonge uchovelana ukuthi asirecord ngoba sile data asijikele online akusela sikhathi sokucala dala ama production ayithatha awolo ukuthi aphekwe bra khathi sesisebenza abantu sebehlala beqamba amanga kuthiwa hey mina ngiyahlabela ngingabhalanga guys kodwa honestly speaking sibila sikhangele nama legends ethu wona la nasuka from udala esiwathi ngama legends ngupho wakwathina uyahlabela ngabhalanga everything was pent down bra even yona leyani ngoma creativity no creativity comes from you yes yabhalwa but for you to keep on remembering stick to the point is you write it down and to help guide you and what people don't understand ukuthi yonke music ilama notes. So I understand into enzama ukuthi isi shortcut yonke into even ku production abantu sebefuna ukuyenza i-shortcut and so ku-shortcut because mina as long as ngingakwazi uzibani kuyabanzima mina ukuthi ngize ngikwanisa ukufika lapha but uzibani yena ukwazi uzibani it's quite easy ngoba ngusiparo wakhe or nguboys ka you know konkyani nepotism zone ziyana vele ize sezidominate kathesi. It's never been about talent. Akusabi ngokwetalent sekusiba ngweni ipotism ukuthi ukwazi ubani kumbe wena ngumngani kabani kumbe ngumfana kabani ngabonakala wena ngazathi vele udlalela khatshana labo zibani vele uzahlala uphansi ube wathi wena uzalamba you understand so into kumele ama young artists azinanzelele kusasa in the future ukuthi sometimes ku industry lay awudingi uNkulunkulu ohamba phansi lapha njengawe ukuthi wena uyenze what God gave you to do. You understand? So lakho to those abakwazi ukuthola ama opportunities, don't be a god. Do the duty that God gave you ukuthi wena ngokwazi ukuthola i-opportunity and give abanye. So kungabi lokhano ukuthi because yikho sometimes ukugcina sokuvalela laba abantu okumele besenzele isipani. Ukugcina sokubavala lapho because uNkulunkulu uyasithi indlela sophathe ngayo lapha la. Actually sigcina siba deprived of a good quality. Ngiyabona. Because I feel like ngasensithi lama shortcut okunye lokuthi wena kathesi uyabokwathi mina ngudodo benchaya ingungu isikhathi sonke lesi mina nzaba le fair price bra engicharge because of my experience lokuthi ingungu yami mina yakwazi ngayithenga ngapi ingungu yami lana ngayikhiphela imali engaka isikhumba imenye isilungisayo mina sonza ukucharge on account ya lokhu ukuthi akathesi wena ngifuna for isikhathi esingaka okay so wena ukuthi ucharge because wena ulama views amaningi anto nihlalwe le data le phone eyiswi wena because ukwazi uzibani ukwazi ukuthi lo mfana mongakwenzela lokho you go and do anti wena uhlala umbukela phela online so uyakwazi ukuthi wena ukope into engiyenzayo ubususiyayenza la but mina it has taken me years ukuthi ngipheke into leyana wena suyithethe into leyana sufika lapha nge50 because wena ngini awuthengi isinko awuthengi isichebo wena imali ngeyakho ukuthi wena hayi vele le data olisebenzayo lakho le phone ingafi yathi mama my screen is cracked yabona mina konke ngiyacabanga ukuthi umntana amfuna idatha lapha endlini this that so angancharge nisespan yike mphila khona ngimana ncharge so then sokufile you understand so kudakiwe mina iconsithi angikwazi ukuthi siza kulungisa njani but so I feel like khona ukuthi people these days they sebavala into ekuthiwa ivala artists amaningi replaced quality is it because of indlala hayi indlala ibiveli khona is it because of igreed sana indlala ibiveli khona into ehlala ikona vele kanti asikhangele vele from independence anti kwabuya bonke esaphu sadlula Kenya kwabuya indlala ibiveli khona sabuya kathesi umhlaba wonke wachawa iCovid indlala it has always been there but Chinzara Mfungwa problem esisibulala ukuthi sesilechinzara Mfungwa as long as mina ngisharp I don't care ngokwakho Nkosi as long as mina ngisharp ngokwakho you understand so konkyana sokusibulala as abantu sokubulala ubuntu bethu communism yethu isisifa ukuba i-community wethu sokusifa ngoba kathesi emakhaya ngalesi sihambele ukuthi ngiyefika mina uLights ngifike mina ngiyakhe double story you understand emakhaya ngabe ngifuna ukufika ngiyakhe double story ekhaya uLights yena kudala esekhaya ehamba ekhaya
lights kakaza yakhe lutho lokho ehlala echibini lamajita anje understand ukuthi asabuyeli back to the olden values where it was getting that time to go and sit down with gogo what I-technology siyayivuma ishapo gogo labo excuse mele bebe le solar mele bebukele TV yes but kumele sibuyele phela laphana because lapho esiqale khona because as much as Tina as Africans what we are depriving ourselves of is our identity, because Tina we have tend to call who we are demonic or poor or poverty. That's one thing that South Africans are blinding ngayo. Bakwanisa uku-embrace i-culture yabo. Yabona ungahambe ekhaya uyefika ulale phansi i-poverty. Ehle ukuthenga umbhede uhlale town and bengisebenza lamaZulu ebesithi kumele ngiye ekhaya ngenze umsebenzi. Wena ekhaya uhamba usenza. Wena ubuye ekhaya uzositshengisa ama-lacrosse. Lokuthi uhambele ubuye ngemoto. So yayibona into enza ukuthi so Tina sesizidepriving. Yeah. So due to a visual, I feel like Lotona could talk the whole freaking day. So much kumele sikhulume lo Buddha. I'm happy with that. We had this conversation ngoba abantu abanengi basekunyameni ngakho and then awufike wakuthi bhadla ngendlela leyo. So a big thank you Khutman lami ukuthi belathi namuhla. Sonke Siyabonga boza antsha Da Presidente signing out. Lokshin podcast. Singaphi? 9 Street Makoko. Jowski.